Boikuelo jo bo utlwisang botlhoko gore a gololwe kwa kgolegelong Livhuwani Madadzhe yo itsiweng thata ka leina la Captain SABC Libu o sale a tshwerwe ka la matlhatso go ya ka sepodisi. Madadzhe o ne a ya go bega fa molekane wa gagwe Manndelani Nongovhela a timetse. Setopo sa gagwe se ne sa bonwa fa gare ga mosima o tletseng metsi kwa legaeng la bona. Sepodisi sa re bobedi bo ne bo fetsa go konosetsa dithetso tsa kgotlatshekelo go Kgetse ya tlhaselo kgatlhanong le Madadzhe Kgetseng morago. Madadzhe o boleletse kgotlatshekelo gore o ntse a dirisana mmogo le sepodisi fa e sale a tshwerwe. Go le jalo ba lelapa la Nongovhela ba re o a amega mo polaong ya gagwe. NPA ya re ke dikgetsi di le 3 tseo Madadzhe a lebanweng ke tsone. The two parties were supposed to be in court, and then the matter was supposed to be transferred to the investigation courts. Unfortunately, the deceased came and approached the prosecution office and do the mediation with the husband. The two parties agreed that they are no longer going to proceed with the matter. That is why the matter was removed from the roll. And then we have learned it over the weekend that the disease is normal. Lekala la baagi la re le bona tsamaiso ya tshiamiso molato wa polao ya Nongovhela. We have arranged a certain group of lawyers who are going to challenge the very same cause where it happens previously, which means that we are going to charge the NPA that they release Mr. Madadzhe on bail, and then while he is on bail, this is what is happening. Madadzhe o tla boela kwa kgotlatshekelo ka la bobedi.